Phakela umthakathi. Ngisho wena lo owawujola nale ntombazane yaseZimbabwe. Le ntombazane yakoDube le. Nawe ngizwe Mchunu wasemachulini enkandla. Ngisho wena Ndabezitha. Wena lo othanda icontent. Wena lo ongumsakazi. Nawe Jacinta. Ngisho wena lo owawujwela nolokhu njani nalo mfana waseZimbabwe lo ugweja. Ngoba phela angifuni ukuthi ngichaze kakhulu ngoba ngicina ngibavezela abantu amahlazo akho wena Jacinta. So mina kunyizwe Mchunu kwamanje. Bafowethu ngiyacela ukuthi la njengamanje kubhuti uphakela umthakathi. Ngiyacela ukuthi bafowethu sifake lapha eringini. Sifake bafowethu u5 million. Ngoba vele ngiyazi ukuthi u5 million uyawuthanda ubhuti uphakela umthakathi uNdabezitha insizwa yale konongoma. Ngiyafisa ukuthi mfowethu sifakelwe u5 million nami ngifake u5 million mina nawe la. Ngifuna ubona ukuthi ngalo 5 million shuthi isa 10 million. Ngifuna ukubona ukuthi nge30 June abakufika bazohamba yini. Unamanga nkala lapha khohla. Ngeke behambe la abantu bayeke mfowethu. Bayeke noma ungazenza insizwa ugiye kwavuza amathe yenze nje le nto ozoyenza yabona. Wazi ukuthi nje hayi sadlala mfowethu. Sadlala semncane mfowethu, semncane Ndabezitha. Ngiyaxolisa ukuthi mfowethu ngikubiza ukuthi usemncane yabona nje mfowethu yabona nje leyo nto le. Kodwa ke nge30 June mfowethu akekho umuntu obesihambile. Ngiyayikhohlisa mfowethu. Ngiyayikhohlisa Ndabezitha, ngiyayikhohlisa phakela umthakathi mfowethu. Naye lo thanda icontent lo lokhu njanini ulokhu njanini bathi bani lo wasemachunini unyizwe Mchunu. Ngiyayikhohlisa nje bafowethu. Uyabona ukube kuyimina njengamanje ngiyinina ukube mina njengoba ngingumntwana nje waseNdlunkulu ukube bengiyinina mina bengizobe ngicabanga ukuthi imaphi amabhizinisi engizowayenza ezongenisela imali. Uyabona into kanjalo noma lama sentana eninawo ukube niyathatha nizama ukuthi nivule amabhizinisi noma nenze yabona nje yonke le nje leyo nto leyo bekuyoba kuhle kakhulu ngoba ngiyathemba ukuthi ngiyafisa ukuthi bafowethu iziyalo zami niyithathe niyifake la emqondweni ningafani namahlongane leyo uyabona. So nje lokho bafowethu ngikusho ngeqolo ngoba ngikusho emoyeni ngoba le eniyenzayo njengamanje ngeke iziphumelele. Ngithanda ningathandi kusho mina umntwana waseNdlunkulu ngoba ukube bafowethu lento yeni inhle impela. Angeke ngisho ukuthi cha ngiyayisola yabo. Into enhle kakhulu ukube beyisenziwa ngabantu lento abayenza mhlawumbe ngokuphuma enhlizweni zabo ngoba lento kini bafowethu njengoba ninonke nje kubhuti uphakela umthakathi uNdabezitha nensizwa semachunini unyizwe Mchunu umlando mfoka Mchunu kanye nentokazi yalapha yana uJacinta. Uyabona ukube lento beniyenza mhlawumbe kuyinto esuke ethandweni lwenu ngokuthi mhlawumbe nifuna nilungisizwe bekuyoba ngcono ngoba ukuqala nje ngiqale kuphakela uyazi ukuthi ukuze nikreme lento isuke lapho ukuthi ngoba phela wahlukunyezwa ile ntombazane yaseZimbabwe njengoba ngani ngichazele. Umlandelo onandelayo oyoyimamela amanye amavidiyo yami uyazi ukuthi mangithi uphakela wahlukunyezwa le ntombazane ngakho yakrenywa lento. uJacinta siyazi ukuthi bahlangana kanjani benophakela. uJacinta wayejola nalomfana lokho njani lo ugweja. Siyazi ukuthi naye wamenzani lo mfana uma ukuthi nawe uyakuphika lokho
sokuveza thina ngoba siyakwazi njengoba singabaphenyi nje hayi ukuthi sisazokuphenya lokho siyakwazi just njengamanje asifuni ukuthi sinitshele khona ngoba sishaya isikhathi siyaphuthuma yabo siyaphuthuma impela siyaphuthuma lona wasemachunwini hayi ningamnaki nje yena akananzondo ngalabantu bangaphandle ungizomchuna uyabathanda impela kakhulu inkinga nje yilokho ukuthi just nje uthanda nje lapho kunecamera khona uyathanda uthela okay vele yabo ngoba uthanda icontent so nje bafowethu ngiyafisa ukuthi nithathe iyelelo zami bafowethu nge-30 June akekho umuntu ongaphandle ozohamba kusho mina sengishilo bafowethu ngicela sikhiphe 5 million sibona sibheshe nje bafowethu ukuthi bazohamba yini mawuthi bazohamba bafowethu ngizoninikeza u5 million wena mawukuthi ngeke beze behambe ngicela u5 million wami nami ngibe no10 wami yabona kunjalo wenzizwa ngumduduzi kaMaskandi ngumntwana wasendlunkulu ngokuzalwa ngiyabonga